ngasi numida waram phong ki batuan tuan ba manipuri sifong singdigi I pausing khongwatcharakanda manipur top channel gi meke digi thamjagi ahan bada Chief Minister na COVID-19 positive oiba angangi CC center ama sangakhre ngasi Kanchipur gi langthabal kunjada angang sahi taraga manga gi makhada leiba COVID care center ama Island Hospital Chief Minister N Berena sangaduna angang sahi taraga manga gi makhada leiba COVID-19 gi ani suba wave na narakpada Kudakta layengna sangakhre Island Hospital of Hamung Humpu Lagataba Angangi COVID Care Center Sangaki Baduda Chief Guest Okiba CM na Fungdokibada Ahan Boyna Island Hospital gi Mapu Oidibana Angangi COVID Care Center Hangdokpada Nungaiba Madi Tagat Fungdoki CM na Makatara Dunahai Ahan COVID-19 web Aduga Handaki Anisu web Asiga Yamna Kene Say Sigi Mars Ta Forward Subnagi COVID positive Oibisi Kungamari Kakta Nairami Adobo Handaki Anisuba web Asidi positive Oiba Masik Hengalakpagalona Mi Sibusu Yam Heli Adobo Langang Nakan Hona Badigi Hausiti Medical Oxygen Concentrator ICU bed COVID-19 positive Oibising Laying Bagi Matiksa Bukulai Matiksana Lady Satliva Thasiga Aroiba Sayolda Porompata Liquid Medical Oxygen Cryogenic Storage Tengi Kun KL Sanba Thamna Bathorang Lady Zenims Hospital ICU gi Phamung Hundra Ventilator Yawba Numit Kharanigi Manungda Mathok Yaragani Phamung Sam Sunaba Phamung Kuntra Su Hapsilagani Laiset Asin Numit Taraga Marini da Phabangami Phazana Hidak Saduna ESOP Ngaklabadi Numit Tarani da Fare Miyamna Mipai Bigano Hainasu Fongdokhe Atopa Paw Manamo MLA Radeshyamna COVID-19 na Laikitaba Imungda Lising Yankai Pikre Hairo Kendragi MLA Oidiba Dr. Toksum Radeshyamna Wasakibagi Matungina Kendra Sigi Manundagi COVID-19 Maram Oiduna Laikidraba Imung Maridangasi Tengbang Oina Lupa Lising Yankai Mateng Pankre Ngarang Hairo Kendra Dagi Mio Amasu Laina Asina Maram Oiraga Laikidre Awaba Tariba Imung Asisu Atuba Matamda Tengbang Piragane Haidi Ngasi Hairo Kendragi Oina Hangdoliba Community Home Isolation Center ESOP Ngana Sel Yuntopagi Thoramada MLA gi Maikaidigi Laikidraba Dugi Imung Manungi Mioising Sel Adu Kusina Kibani Sohaidi Makasa Tarakoina Topa Maruiba Paukra Mamla Tamzagi AR gi Measure Amana Misa Mama Nomena Kaptona Hatkre Misam Hapa Measure Kunja Singna Paraga Police Sinakre Ngarang Numidang Pung Mapalom Tava Matamna Kangpopi District ki Manung Sena Gelnel Bilesta Leveni Fugamari Suba Assam Rifles ki Measure Amana Salwa Bilesta Leva Naha Amanumena Captain Hatkre Misam Hatpa AR gi Measure Adu Kunjasing na Parva Matuna Kangpopi Police Station Kusinakre Miyam AR gi Gari Ani Amadi AK-47 Nongmai Ani Mai Thadokre Thaudo Sigi Matana Pauxi Esina Police Gi Pamba Paugi Matu in a Dimisam Ama Nongmena Captain Hatkiba Nifugamari Suba Assam Rifles ki Measure Adugi Maming Aloka Wihari Magna Nongmena Captain Hatkiba Laikidraba Adugi Maming na Mangboylan Say Kuntragani Pankawi Kangpopi District ki Manungsana IT Rota Leba Salwal Village Tagini Pausina Hai Tokiba Thaudo Si Ngarang Numidang Pung Mapalom Taba Matamda Nifugamari Suba Assam Rifles ki Measure Alok Haidiba Asina Lusing Laga Pizam Setpa Kulai Matik Sana Paiba AR Personal Marigalona Laikidraba Mongboylan gi Salwada Leba Mayum da Satlaga Ma Pupaduna Puraki Amasum Lonana Lambida Mabukta Nongmena Kaplaga Hundolamki Kudakta Kunja Singna Kanglakpadagi Asopa Miedu Kangpopi District Hospital Pukatpada Layeng Bada Laikatnaba Ngamdana Lambida Laikidabani Naha Adu Hek Laikidabaga Kushaunaraba Praja Singna Mihat Pani Haidibi AR gi Measure Alok Parga Kangpopi Police Sinakre Kushaunaraba Miamna Kudakta AR KM to Thomjinduna AK-47 Nomai Ani Yauna AR gi Gari Ani Mai Thaki Bagalonana Atai Mal Sang Kya Mang Taan Kiba Tabakya Sataki Hainasu Paus na Makatana sa Fungdorakle Atopa Paw Manamo Ziribam Hospital posting Pikraba Dr. Taruk Ngasi Pawa join Taudana Laibeda Langa Nakari Action Lakotribano Mahiroi Lupsing Haukiba Me Thagi Kungani Panda Manipur gi Health and Family Welfare Department Deputy Secretary Soiman Lan Legena Kuyek Pidana Tokiba order Magi Matung in a Ziribam district ki oina Dr. Taruk order Aduda Yakurabasung Si Papa Ziribam District Hospital join Taudana Lady Basigi Matata Langa Nakadigidamak Action Lakotribano Haina Ziribam COVID Task Force MSU MSF Desama Madiki Gitamisung Hanglakli Ngasi Task Force Asigi Co-convener Oidiba
एल बिलास मितैना फोंदोरखिबदि कोविड लाइसेट की लूरब तनफम असी जिरिबम डिस्ट्रिक्ट की दमक डॉक्टर तरुक ऑर्डर थोलग ngasi फावब जॉइन तौदुना लैरिबसिदा लैंगाना करिगिदमक एक्शन अमता लखत्रिबनो हाइना वहंग हंगलकली जिरिबम डिस्ट्रिक्ट की सीएमओ डॉक्टर ई ओकेंद्रोगा हकथेंगना उनबा मदि टास्क फोर्स असि की थौमिसिंगना करिगिदमक डॉक्टर सिंग असि जॉइन तौरक्त्रिबनो हाइना हंगलुबा मतमदा डायरेक्टर दगी रिलीज ऑर्डर थरक्तबगिनी हाइना पाखोम पिरक्लिबसि लैंगाना अकनबम येंग संगबियु हाइबा वाफम थमलकली हाइना सुपल्ली अतोप पावमना LLI मपु पांडबग चप मानरे केनेल की सरुक सिंग खोपसिलगा लौ उसिनबा nga योक्सिनबा ओक लोइसिनबगी थबक पाक सना सथबदा लैंगाना खंगसिनदना लैरे लौकताक लिप इरिगेशन LLI ना कोनबा मफम सिंगदा इसिंग पीनबा मारू ओइबा केनेल क्या मियोय क्याना नियम लाना लम खोपसिनदुना लौ उसिनबा पुक्री ओंथोक्तुना nga योपा मदि ओकोन ओंथोकपा कया यावरे LLI असी मपु पांडबग चप मानरे अथुबा मतमदा LLI असीबु कंदुना मथौ चपसाना पांथोकनबा होनरिबा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन के अथुबा मियेंग संगफम थोकले हैरि हौजी LLI की मरु ओइबा केनेल ओइरिबा मोइरांग हाई लेवल की सरुक कया थंगनना लेबा लौपु कयाना नियम लाना लम खोपसिनदुना लौ उबगी थबक चथबा हौख्रे अथुबा मतमदा लेंगा की मरी लेनबा अथॉरिटी की मियेंग संगहौदबा तारबदी LLI की लबुकता इसिंग फंगननबा मरु ओइबा हाई केनेल की सरुकसिंग लबु ओंथोखिबदगी इसिंग फंगनबा ngamnaroi हाइना ngankhalawa ग्राम पंचायत की उप प्रधान ओरिबा मोइरांगथे मुतोन अमदी थमनापोक यूथ वर्कर्स क्लब की मैखेदगी पाउक्सिएसिदा फोंदोरकली हाइना सुपल्ली तेंतकप पावमना माक्रुथोंग अथुबा मतमना संगारगनी CM भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमदी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी की मियंग मखादा मरी लेनबा मिनिस्टर अमदी डिपार्टमेंट सिंगी मियंग मखादा नेशनल हाईवे 38 इम्फाल जिरिबम लंबी परिंगी सरुक्ता मक्रू तुरेल मथक्ता सारिबा RCC थोंग असि अथुबा मतमदा संगारगनी हाइना चीफ मिनिस्टर माकी ट्विटर की खुथांगदा खंगालकली पाउसिन हाय हौजिक मक्रू थोंग सेमजिन सजिनबगी थबक खुमांग चाउक्सिन संगसिले अथुबा मतमदा थोंग असि संगादुना मणिपुर की प्रजा मियाम लाख 19 की मंगलान मंगफाउना हलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर से फोंदोखि पाउसु लुसिलकपोइना तेंतकना ngasi मणिपुर की ओइबो COVID-19 अपडेट मैमदा थमजरमगे हौखिबा पुंग 23 सिदा मणिपुर मियोय 7 नौना COVID-19 पॉजिटिव ओइरखरे हाइरिबा मियोय 7 असि बिष्णुपुरदगी 94 संडेलदगी 19 चुरचामपुरदगी 9 इम्फाल ईस्टदगी 194 इम्फाल वेस्टदगी 195 काक्सिंगदगी 94 कामजोंदगी 1 कांगपोकपीदगी 5 नोनेदगी 3 सेनापतिदगी 10 तमेंगलोंदगी 12 तेंगनौपालदगी 1 थौबालदगी 43 उखुलदगी 3 अदु अपुनबोइना मियोय 7 हौखिबा पुंग 23 सिदा मणिपुर COVID-19 पॉजिटिव ओहनख्रे हाइरि हाइरिबा पुंगफम असिमक्तदा मणिपुर बिष्णुपुरदगी मियोय 1 इम्फाल ईस्टदगी मियोय 3 इम्फाल वेस्टदगी मियोय 3 काक्सिंगदगी मियोय 1 पुनः मियोय 9 हौखिबा पुंग 23 सिदा मणिपुर COVID-19 ना पॉजिटिव ओइदुना लैखिद्रे हाइरिबा मियोय 9 असि थारगा अपुनबोइना हौजिक फावबदा मणिपुर COVID-19 पॉजिटिव ओइदुना लैखिदबा मियोय मसिंगसी 9 सूरी हाइनसु COVID-19 अपडेट्स ना पल्ली अमसुम अपुनबोइना मणिपुर COVID-19 पॉजिटिव ओहनख्रबा मियोय मसिंगसिना मियोय 83 समरिगे तरेनी अदुगा ngasi पुंग 23 सिदा मणिपुर COVID-19 ना मियोय 7 नाबा फखरे हाइरि रिकवर तौखरे अपुन मोइन रिकवर तौखिबा मियोय मसिंगना मियोय 93,918 अदुगा हौजी हौजिक नहंदुना लैरिबा मियोय मसिंग एक्टिव केसना मियोय 5,713 अदुगा स्टेट सिगी ओइरिबा हौजी हौजिकी रिकवरी रेट सिना 81.82% लैरि हाइना फोंदोरगली अदुगा म्याम हौजिक ओइनादि मतांग से लुसिनजरगे पाथोक सखिब्रा सोखिब्ला लानखिब्रा क्या यावर्स म्याम नंगा पिगने अनौब इ पाउ लैबगा म्याम अपडेट पिजरके हाइना थमजरी थैंक यू।